Mani bafethu so boy Cash. So le vlog yami yokuqala already nawo i30 samele ngiwaposte le yokuqala ukunibonisa ukuthi izinto zami ngihambe kanjani from ekuqaleni nokufikelela la ngifikelele khona. So la uyabona bengivuka ekseni ikumbi bengilala kulo leni nawe uyabona kanti na finish akuna next ya ngaphuma sekuseni kunjalo ngibingelela umagogo ngicela ukubingelela umagogo kanje hayi ngithi ngisheshe ngigeza amazinyo nawe uyabona mama ngeke kuthini ngwageza amazinyo vula le pompi yasekhaya nawe engekho kini yayibo ngigeza amazinyo ngiceda ngiyayina ngifaka amanzi ngiyageza abeli plan namhlanje ukuthi ngijike mall yabo jike mall ngibone nje abantwana yadlala ngasikhathi sabantwana seyathi ngijike mall jasibesha window shopping for material engizoyidinga for qhubeka ukenze izinto zami yabo. So le ngifike eCapitec ngikhipha imali ngithenga ukudla bengilambile hayi ngifika lapha eBuildit hayi ngiyalinda mali wathbovula ngo9 hayi namuke akuna flop ngiyalinda mayabona ngisalambile ngithi ngiyelapha emajuteni ngibambe nje amasweet namanzi. Achilexa yabona isikhathi sahamba 9 o'clock ithi ngiyababona material vele ngidingayo ayichecka ayishaya window shopping yami ngabuya shaya lapha iphepho nawe uyabona achecka nje ukuthi masengicede izinto engizohlobisa ngazo yabo athi fair price kubheka umbhede jo hayi ngamind ngiyenzani lapho ngisabona buya ngithenga ukudla ngadla before ngizoqala ukuba busy lapha endlini ngeroom lami IKEA akusifuthi wami ngimile isikhiya sanga endlini ngoba umagogo vele bekangekho mali yamthanda ukulala na hardware ngathenga lapha inhlabathi thenga amasimende lokunye engizokudinga thenga nje into ukuthi yabo ngehlisa ukushisa ngifike endlini hayi ngaba busy ke zakhala ke manje mawulidi lapha yangincedisa naye nawe uyabona Moses ngiphushe kangaka for that day. Danko.